to government, citizen, it is set, it is understood, it is clear. The Constitution, whatever legislation applies, is very. There's no confusion. But confusion arises now in relation to private entities. And to what degree? What trumps what in this relationship? So these are critical challenges, and they become even more critical when we advance towards a review of the Constitution. Some of these questions that you deal with, the challenges that you encounter, will have to guide and inform how we engage with the process of constitutional review. What kind of constitution do we then want to ultimately come up with? Kwa Kalahari South, Umbrella for Democratic Change e kgonne go gapa gape kgaolo eo mo ditlhophong tsa poeletso jaaka moemedi wa party eo Tokyo Modise a sutswa e le mofenyi mo rago ga go bona batlhophi ba le 6,766. Ditlhopho tse tsa poeletso di tsile jaana morago go tlhokagala ga moparlamente wa pele wa party e le yone ya UDC Dr. Micas Chimbombe ka Phukwi a sena go lala ka lobaka. Dr. Chimbombe yo neng e bile a tlhomilwe tona wa lehatshe le temothuo o na fentse ditlhopho tse ka nako ya ditlhopho tsa setšhaba go gola ka batlhophi ba le 8,700 jaaka party ya UDC e ne tsa puso mo go ya Botswana Democratic Party e neng e busitse lehatshe leno dingwaga tse di 52 go tlhokagala ga Dr. Chimbombe go ne ga tlisa pelaelo tsa gore party ya UDC a tla kgona go fenya kgaolo eo gape kgotsa ba tla fetogelwa ke lewa jaanong fela go supegetse ka ditlhopho tsa mahelo a beke gore batlhophi ba ikgethetse go tswelela ka party ya UDC. Jaanong ka dipalo ntse ka teng tsa botlhophi ntetlelele ke supe ha moemedi wa Umbrella for Democratic Change Joseph Tokyo Modise e le ene mohenyi wa ditlhopho tsa tsatsi la gompieno. Ke simolola ka go leboga ke be ke re amoga Dr. Chimbombe o robale ka kagiso phenyo ya gompieno tota ke ka be ke tsa gore ke lebisa thata go go ene nya temothuo re tla tswelela re supporta ba Ministry of Lands and Agriculture ba le gore ke bone ba itebagantseng le di-program tse di ka tokafatsang temothuo mo kgaolong ya rona ke tsa gore di-policy tse di kgologolo tse ntse di le teng ba mo go tsone ba di apele ba di baakanya gore Batswana ba kgone go bona mananeo a botoka kgaolo ya rona ke re sa remelang thata mo temong re remeletse mo leruong mme ke tsa gore tsotlhe tse di le gore di tebagantse le leruo re tla ema ka dinao go bona gore re nna le bakenti ba kgone go thusa balemi ba kgaolo ya rona go tokafatsa seemo sa leruo mo kgaolong ya rona. Sa ntlha re leboge botlhe ba ba nnileng le seabe batlhophi ba ne ba itshokela seemo sa bosa sa maabane gore ba ithophele mo emedi yo ba mo eleditseng be sa bobedi ra kgola mohenyi re Tokyo Modise wa party ya UDC re makgole mmogo le moeteledipele wa party ya bone Tautona wa lehatshe la Botswana re Duma Boko mo go le maloko ba party yotlhe se ke maduo a puso ya batho ka batho re go dirile gantsi mo dingwageng tse 58 ha re busa lehatshe la Botswana ba bangwe ba amogela gore go ntse jalo go diragetse le rona ra amogela re le BCP na lo ba ka re sa ema mo kgaolong e ka kwano mme re kgonne go dira maiteko a gore during our campaign re kgone go cover all the areas what tsa kgaolo e ka kwano mme ne re amogelesegile sentle jala mo kgaolong mme ala kgang e nngwe re itemogetseng tota maabane ke dipula tse di neleng tse e leng tsa ila gore Batswana ba ska tla go tlhopha ka palo tse ne re di sologetse.
go lala bolwetse jwa sukiri go tlhalosiwa ha go se bonolo tota bogolo jang go ha go tla mo bagoding mogolo mongwe kwa kopong Lucy Mokgalo o supile fa ke monokeng ya balelapa la gagwe e tsweletse ka go mo thusa go ka laola bolwetse jwa sukiri e re la bua kwa letsatsing la segopotso sa bolwetse jwa sukiri a neng le rulagantswe ke mokgatlho wa bagodi wa Sedibeng Makgolo o ne a tlhalosa ha botshelo jwa gagwe jwa tsatsi le letsatsi jaaka molwetse wa sukiri gore bo eme a tsela ntseng jang a re utlwa dintlha ka Jessica Pilane. E setse le dingwaga di le 36 mme Lucy Mokgalo a lwantshana le go laola bolwetse jwa sukiri jwa type 2. Ke ne ka nna le go foufala matho for 4 days be re tsela bo 5 e be ile gone ke bonang ke le ko GPH ka be ke tswela hela gore ke na le sukiri gape ke na le BP gape ke na le sukiri tota ga ke gakologole gore mokento ke ne ka simolla ka tšhentšhela mokento mo ka ngwaga mang ke simolla ke tsaya dipilisi le mokento. Mme Mokgalo ke mengwe wa batho ba bantsi ba ba tshelang ka bolwetse jwa sukiri o tlhalosa ka fa go seng bonolo ka teng go tshela le bolwetse jo. Tota ke gone go itirela sepe ko lapeng motho o ke kgweetsang mme ga ke sa tlhola ke kgweetsa ke dule mo koloing go telela ke kgweetse gore ke nna le go itlhela ke kare ke a roma ke a reng tiro e ntsi tota yaanong e boetse ko monneng ka gore ke ene ke nna le ena. Lesolo le ne le itebagantse le bagolo ba motse o ba ba mo boraing jwa go kana le bolwetse jwa sukiri jwa type 2 ebile ba sa kgone go fitlhella ditlamelo tsa botsogo. Lona ba re tletseng hano bolwetse bo rama thata go feta mongwe le mongwe ka mabaka a matshwenyego a lona. You have what we call unique challenges. Most people, they don't want to know. Bontsi jwa batho ga ba batle go itlhatlhobela bolwetse jo ka jalo ke le rotloetsa go tshela botshelo jo bo itekanetseng gape ke le gakolola go baballa botsogo jwa lona jwa tlhaloganyo. Affects physical health. Diabetes e batla exercise. Melo produce more thing insulin. How na hela on na le mo thing insulin resistance. Ha go tla mo dijong o tshwantse o je merogo o tshwantse go ja dijo tse di sa tlhobolwang jaaka selekanyo se se rileng. Letsatsi le ne la akaretsa go tlhatlhobela malwetse ka go farologana dithuto tsa dijo tse di itekanetseng ga mmogo le go rutuntsha bagolo ka go iphemela kgatlhano le malwetse a sa tshelwaneng. Loeto la ga mme Mokgalo ka ga bolwetse jo go dumela fa le tla rotloetsa ba le bantsi go tsaya boikarabelo ka botsogo jwa bone. Jessica Pilane, BTV News, Kopong. Sepodisi kwa Sehithwa sa re se tshwentswe thata ke barui ba ba sa tshwaeng le ruo la bone ka se se dira gore go nne motlhogo gore bagodu a leruo ba ikabele leruo leo le seng la bone. Matshwenyego ao a supilwe ke mokamela sepodisi sa Sehithwa Superintendent Molly le Bala Moduke hana buisa setšhaba ka letsatsi la go buisana ka dikgang tsa borukutli kwa Sehithwa Bosheng a rutlwe Maranyane Samakata. Mapodisi ba re bogodu jwa leruo ke nngwe ya dikgwetlho tse ditona tse ba nang le tsone mo kgaolong mme ka jalo ba kopa barui go tshwaya leruo la bone ka nako go kganela bogodu. Last year ne re na le 23 ngwaga o ga o ise o hele re tsamaela 34 re setse re na le 34 ke dipalo tse dintsi mme kana re bua ka 34 re bua ka di-case e le kgetse e 1 mme mo kgetse yo e 1 e kgona go ithela le gore go utswile dikgomo di le more than 1 kana dipudi di hita bongwe mo e leng gore ha ngwe motho o kgona go fela le gore o tsetswe le saka la gagwe lotlhe mme kana re itse gore leruo ke lone le le thusang batsadi gore ba kgone go godisa bana ba bone. Rua kgomo rutang bana ba lona thuo tsenyang bana ba lona mo thuo ha le ntse le ya go di gatella tsamao motswere ka lebogo ka gore bogodu jo bongwe bo dirwa ke mohumi yo wa dinaledi wa dikgomo yo neng a sa tsenya bana ba gage mo thuong ya gage ya dikgomo e be re ka moso a huleri bana bo ba sena sepe ka dikgomo tsele di bo di gubia. That is a breeding place for crime. Setšhaba se gakololwa fa go le molato go reka nama mo mekgwatheng. Re reka dikgomo
tse di sa nnang sentle le go thathobiwa di sa thathobiwa mme kana ba gaetsho molao o thamaletse hela wa livestock and meat industry wa ga gona ope motho yo o tshwanetseng gore a rekise nama a sa hiwa teta kana license ke ba council. Sepodisi se supa fa se tshwentswe ke mokgwa wa barui wa go tsholola dikgetsi tsa bogodi jwa leruo ka se se fa ba dira molato sebaka sa go tswelela ka tiro ya bone ya borukutli. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Mogotseng wa dikgang barui ba kgomo ya nama ba kgaolo ya Nghabe ebile gape le maloka a Nghabe Agriculture Management Association nama ba re ba ngwaregela tlhwatlhwa e beilweng ke puso ya go reka kgomo e tshela ka 16 pula per kg kwa matlhabelong a BMC. Barui ba kaile ha go sanna le morero ka ga thulaganyo eo mme ebile gape ba sa dumalana ka tlhwatlhwa eo. Barui ba supile se ha ba kopane le boeteledipele jwa matlhabelo kwa Sehithwa go buisana ka dikgang tse di ba tshwenyang. A re utlwa Maranyane Samakata. Barui ba re ga se boammaaruri gore ba dumelane le tlhwatlhwa e beilweng ya go reka kgomo e tshela ka 16 pula per kg jaaka gone go supegetse e le pele. Ba supa fa ba sa itumelele tlhwatlhwa e ka e le kwa tlase fela thata. Ne re dumalana gore BMC e tla tsamaya ya go seka-seka dituelo tsa life weight mme re tla re ga e sena go di seka-seka ko e te ko go rona go tharolola gore re bona gore re ka duela jang mme selo se ga sa diragala re bonye hela re utlwa gore nya ga go lontshiwa 16 pula kwa makala mabedi. Ngambilen farmers are saying there has to be a negotiation. Khomo ya ga Mr. Matisi o batla go go beela price mme gompieno o bone e le botoka o ka simolla ka 20 pula ba go bumariko ya te ba go bolela gore bone ba gore e nne 22. Rona tshomegelo ya rona ke gore le tsenye sengwenyana le ga se ka go se le senye go le kae mme gone kopo ya rona ke gore sengwenyana se le fa go le jalo boeteledipele jwa matlhabelo bo supile fa bo tla tswelela ka go sekaseka tlhotlhwa e le go batla mebaraka e mešwa. Dipalo di a dumela le ka nna o sekaseka gore ka re boa ka ronyane o sekaseka gore tse pa tsela go naosa le ka gore go go nna. Puso e tsweletse ka go dira maiteko a go tlhabolola mogama wa nama ya kgomo le gone go bona gore matlhabelo a BMC a dira dipoelo mo bogautshwaneng. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Baithuti ba sekolo sa Itekeng Junior kwa gantsi ba neela botlhano ba sa kitlang ba mo lebala ka bonako morago gore tona wa banana le merero ya bonga le Sego Chombo a ba etele go ba lekola kwa sekolong seo. Go ba tlholeng tona a dirisa sebaka seo go ba ha magokaganyana a botshelo a ba gakolla gore ka nako tsotlhe ba itse ha le bone ba ka nna mo maemong a boeteledipele. A re utlwa Angela Inosa. Baithuti ba sekolo sa Itekeng mo gantsi ba nyoretswe go anywa maele mo go tona Chombo. My question is why is there women empowerment instead of also empowering men? Why? Because they also have to be empowered. Not only girls are important nowadays, only boys are. And most of the people that kill themselves are men. That's when you were a year ago. How come you say He said I was a model, how did I become a minister? Tona tla ipapanya ka dikarabo a dirisa sebaka se go kgothatsa baithuti. Ba re go nna baeteledipele. A ke ke ba le tlhaloganyang mathata a lona ya go mo le mongwe le lona e nne lona le nne baeteledipele mme boeteledipele ga se go palamente hela a ke ga se go ministera hela mongwe le mongwe ke boeteledipele mo botshelong jwa gago. You are a leader in your own life.
Who's responsible for you to pass? If we can't trust you to do what you need to pass, should we be trusting you with all of Khanzi? Should we? Boeteledipele also is advocacy. Go buela ba ile gore ba tlhoka go buelwa. Tono na itlama gore o tla araba serelo sa letlhoko la didiriswa mo sekolong jaaka dibuka kgwetlho e neng e itsa bang ba ithute go dira bontle mo dithutong tsa bone. Angela Nusa, Botswana Television, Gantsi. Kago ya diofisi tsa sepodisi kwa kgaolong ya Gantsi tsweletse hela sentle. Diofisi tsa kwa motseng wa West Hana High tse di simolotsweng ka go agwa ka lwetse wa 2024 di tsama mo go 48% wa go dirwa gore di wele. Go tlhalosiwa fa di ne di saletse kwa morago ka 5% go lebile nako e kgoneng go dumalanwe go di wetsa ka yone. Kwa motseng wa Chobokwane gone ka go isetse e tsama kwa go 77%, me ofisi nngwe le nngwe e ya agilwe ka madi a hetang 45 million pula, me go solofetse gore go wediwe tota tsotlhe di wediwe mo ngwageng o tlang ka Firikgong. A re utlwe Angela Inosa. Ditlhabololo di tsweletse ka go rothegela mo kgaolong ya Gantsi, nngwe a tsone le ka go diofisi tsa mapodisi kwa metseng ya West Hana High le Chobokwane. Diofisi tse ke nngwe ya tse di tlhokiwang bobe go laola seemo sa borukhutlhi segolo jang bogodu jwa leruo jo bo apesitseng kgaolo kobo ka letshoba. E tla ka dikoloi tse pedi go raya gore e tlile go thusa station se se tshwanang le sa Gantsi police station ka gore re ntse re na le dikgang tsa go timela ga batho bogodu ba leruo mo bo ileng gore bo a diragala mo kgaolong yonena le ya East Hana High le ya New Qadi. Mapodisi ba tla re ga ba kuetswe sengwe re se re nne le ditego tse dintsi le le tlhoko le lentsi. Ke itumella le police station e leng gore ya agiwa ko Chobokwane. Chobokwane ke nngwe ya lehatsi le leng gore ga re bua ka borukutli bogolo jang ba leruo la leruo bogodu ba leruo tota dikgomo di a utswiwa thata kana dipodi di a utswiwa thata ko Chobokwane. Ditiro di tshwana le tse di tlhamela banni mebereko. We have 53 workers who are currently on active duty for West Hana High site. Go na le babereki ba le 53 ba ba dirilang gone ha me ba le 26 ke beng gae ba ba rutetseng tiro mo palong eo ba hera bobedi e le ba company a bo go nna le ba le barataro ba tswa mo di company tse di thusang tiro ba dira tiro tse di hapegileng. We have 8 tradesmen on site who belong to the company and 6 who come from subcontractors who offer specialized services. This project is a turnkey model with a financial support from the developer, which will be repaid to the developer upon completion of the DLP period of 24 months over a period of Kao e dira ka sekolo se se tla duelwa mo dingwageng tse tlhano go tsentswe morokotso kago e akaretsa diofisi matlo a boroko jwa mokamela mapodisa a gone ha ga mmogo le matlo a bodiredi a dikamore tse pedi a le marataro. Tiro e tsentse gape mo teng kgokelo a metsi ditsela kgopo a metsi a leswe gareng ga tse dingwe. all infrastructure, which is starting from the external work, road work, stormwater drainage, sewer line, electrical and water supply reticulation, all inclusive in this project. E re ka diofisi tse di tla boeletsa maemo a kwa godimo bogodi jwa motse bo na le dingwe dikopo go tla le podisi le legolwane mme yaanong nna yo ke leng ha nna yo ke leng nna maemo a me a kotasi ke admin of record mo ra gore yaanong ene yo tanyo ke go ra gore motho wa bogodile wa bona yana go tla gore le nna ke godisiwe wa bona gore kgone go lwantsha bokuti warrante ya me ya ka tholo e kgone go tshwediwa lenaneo le la go aga diofisi tse mo kgaolong e ke bontlhabongwe jwa ka go a diofisi tsa sepodisi mo mahelong a mangwe a 22 ka madi a hetang 480 million pula. Angela Nusa, Botswana Television, metse ya West Hana High le Chobokwane.
morago tsa mahasasele batho ba ka tshwara 32 ba tlhokagetse kwa lehansi la Democratic Republic of Congo morago ga gore borogo jwa nakwana kwa moepong wa kopore le cobalt wa Kalando bowe ka ntlha ya go tlala thata. Tiragalo e diragetseng kwa kgaolong ya Lualaba e ne ya tlhotlhelediwa ke go na ga pula e ntsi dipula tse dintsi tse di neng tsa dira gore go thibelwe batho go tsena kwa lehelong leo. Badiri ba meepo ba ne ba itlhokomolosa thibelo eo mme ba ne ba tabogela go kgabaganya borogo jo ja nakwana jo kgabagare boneng jawa mme ga go bala batho ba le bantsi ba bangwe ba tlhokagala ka dipalo. Pego e nngwe e ne ya bontsha gore go gosomana go ne ga bakwa ke go thuntshiwa ke masole mo go neng ga dira gore badiri bao ba meepo ba tsenwa ke letshogo le fa dipego tsone di supa fa go tlhokagetse batho ba le 32 metswedi mengwe tlhalosa ha palo ya batho ba go supagalang ba tlhokagetse e ka tshwara bo 40. Meepo e ntse haraherwe ke kgogakgogano a gare ga batho ba ba dirang mo moepong le batho ba ba leng ka ga molaong ba ba akaretsang ba ba nang le seabe ba tswa kwa mahatsatshwara China. Balaodi ba kgaolo ba ne ba emisa ditiro kwa lefelong leo mme ba kopa gore go dira dipatlisiso tse di ikemetseng ka ga seabe sa sesole mo tiragalong eo. Ke be ke di ba khuta motho wa gaetsho ke Statistic ya gakwa o go leretsetsa metshameko. khudi ya marega e itse botoka ke mei wa yone ha ke leboge kgaitsedi ya ke one rabanteng ka la katšhane ona go tsetsa dikgang tsa rena tsa nako eno ka teme ya Setswana. Motsona e tshoki bidala go te city ke aga kwa mme molwatsana o go ra o retsa metshameko di gorogile tse tsone di reng setlhopha sa Joining Galaxy se tsweletse ka go dira bontle jaaka e rile matsatsi la maabane sa boa ko morago go fenya sa matebele ka dino di le 3 go tse 2. Galaxy e noseditswe ke Thabang Sisenyi o maatla ke batho le Dynamo Fredericks fa matebele yone e noseditswe ke e nositse tota ka loto la ga Thomas Rassebopela ga mmogo le Nyashe Dambe. A jaanong re latlhele bohoho re lebe matlhasedi a motshamekong. O romela kgwele ka nne kotsi wash go tswa mo go Thompson Thomas on the offense ba romela kgwele dunga matla ke batho bana motsotso fela wa ntla wa kgwele la bedi ya motshameko offense ba romela kgwele dunga matla ke batho bana motsotso fela wa ntla wa kgwele la bedi o romela mo karolong ya kotsi simple tap in go ka ya tlanya le letloa a Dynamo Fredericks malamo karolong ya kotsi simple tap in go ka ya tlanya le letloa a Dynamo. Yeah, we're disappointed we conceded the 2 goals. The first goal, as I say, is one of those, it's a really good goal, a good strike. The second one, probably a lack of concentration from the goalkeeper, but look, it's done and dusted. We've got 3 points. We're up to 25 now, is it? Let's move on to Wednesday night. Yeah, we had a good game, decent game in fact. Exactly how we thought they will come and play. Exactly how we've planned to prevent them from scoring. That's exactly how they scored the goals. It's a good show for my players. They did well. They put their effort, but it's those small mistakes that we always do, and that we always pay the price. So. Re tsere le bodikganyeng tseo tsa the FNB Premiership setlhopha sa Township Rollers le BDF 11 di letse di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a nnotse 2 setlhopha mo motshamekong o neng go garela metshameko ya beke ya bolesome le botlhane wa ligi ya kwano e kgolwane o neng go tshamekelwa kwa lebale la Gaborone United mo bosigong jwa maabane. A jaanong re bone matlhasedi a motshameko ga mmogo le go utlwa maikutlo a bakatisi. Re bona ba go sola ka tsela ntse jang Molusiwa romela kgwele thula ka tlhogo ba bona jalo ke tapele BDF 11 ba ntse ba botsa dipotso ba kgonne ba CPNG wa go romela mo karolong ya kotsi KG o tsile jaaka mabole fa bona Godfrey Tau ya tsala an open net
a be gote ya tlanele le tloa o romela kgweleng Tosh Maswena Godfrey Tau ya tswala. That's a brilliant header. Washa Nungu khona ka dintsha di aerial balls ba romela kgwele BDF a re bone go koteng kgakala Roni Sethego ya bobedi ya BDF 11 go tswa jalo mo go the center back Rona Sethego. Not really happy with the outcome of the game. We thought we have stolen it at the end. Fortunately, misunderstanding, miscommunication by our players on the box when they were supposed to defend that corner kick, and we failed to defend it, and we ended up conceding at the end. Again, disappointing, looking at how we 2 points in Pique. It happened today again. I mean, 2 minutes left. We should have done better in terms of defending that corner. No, I'm happy. I'm happy with the point. We deserve a point or 3 points. It was a very good game. Remember, Rollers is a big side. Rollers has quality. When you play with Rollers, you have to plan properly to avoid embarrassment. Motshameko o kgatlisang magareng ga ditlhopha tseo e le BDF 11 ga mo go le Township Rollers mme a re tswe mo go tsa Premier League re tsene mo go tsa National First Division ko gone setlhopha sa Security Systems se notileng sa Notwane FC ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa league eo e tsweletseng ya ka kwano borwa o ne mo tshamekela kwa lebale la Modipani United mo tshokologong ya tsatsi la maabane go rata moyeng o na le ko Setlhopha sa Security Systems se tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a bone mo lokong ka dintlha di le 14 fa setlhopha sa Notwane FC sone se ne se le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 13. Motshameko o neng o tshologetswe ke dipalo tse di bonalang o sa le o simolola ditlhopha tse pedi di itumile molomo wa tlase di supa maikelo la go batla go gapa dintlha tse tharo le fa ditlhopha ka bobedi di ne di lwa ka gotlhe go tsomana le nno tshireletso ya boeletse pameng mo matlhakoreng otlhe go pateletsa motshameko go ya boikhutsong ditlhopha di lekalekane le fela la setlhopha mo karolong ya bobedi fela jaaka ya ntlha ditlhopha tse pedi tsa tswelela ka go senka dinno fela go retela ga ba gare modimo a gopola the Alarm Boys mo motsotsong wa bo 73 jaaka Mpapi Chinyepe a nosetsa setlhopha seo sa Systems go tsaya ketapele nno ya lefela la Notwane le fa basimane ba ga Mokatisi eno Semmesi ba ne ba leka go senka nno ya go lekalekana dino go ne ga retela setlhopha sa Security Systems sa ipoeletsa gape ka nno ya bobedi ka thago ya ga Kgomotso Moatshe metsotso e le meraro pele ga motshameko ya bokhutlong seo sa ba dira ba fenyi ba motshameko ka dino di le pedi go lefela Notwane Let me start by congratulating Security Systems. tla ke simolola fela ka go akgola Security Systems re nnile le ditšhono tse dintsi thata tse re ne re sa di dirise fela jaaka metshameko ya mengwe re ya kwa dipaleng mme ga re nose Like each and every game, we go to the goal post, but we come back nothing. mo motshamekong e mengwe e tshamekilweng mo mafelong a beke e ntse e le a league ya First Division borwa setlhopha sa Holy Ghost padimotse sa Presence 11 ka dino di le pedi go lefela Joining Young Stars e fentse Taung Young Strikers ka dino di le pedi go ile nngwe fa Tlokeng United yone e kgwathisitswe setlhopha sa Tsetseng United ka dino di le tharo go tse pedi go rata moempi TV Sport Gaborone Motsrawetso ka go rialo dikgang tsa rona tsa nako eno di wetse Motswana kana matlhogotshweu a rile go sentlhomola mutlwa ga seng kutele nao ka go rialo re di gonetse tsa nako eno tsa dingwe tse di tla latelang e tlabele one ra bantheng ka lakatšhane a le gano go tsweledisang tsa gare la ditirelo tsa tsatsi leno mme a pele ke tsamaya ke lemoge ke be ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yone a dira bontle go go rala dikgang tse ka puo ya diatla nna le wena a re kopane gape mo nakong e tlang Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence.